بله نهاجی لسر گوتن و لیدوان جمیل بایک سر کرده پککی ما میوانداری برز بو بی اثر نویسکار و سیاست مدار کریه دم باش مامستا گوتن جمیل بایک دویده میده چو آتای ده و چشروه آتا جیره هیا دم باش سلا برج بو همو تماشاوان سپاس گذارم نهال ام بدی کو گوتنا جمیل بایک بیشن دیوی ام بزانبن کو پککه kuş taraf dagirkara hatimi damızrandın evet tücari diji dagirkaran şerri azadi elbona kurdan neke levraji PKK'ya kuvan damızrandı yani dagirkara damızrandı kuş taraf dagirkara Türk'a hat damızrandın Usale 1908 damak darma leşkeri Türkiye pek az Türk'a Abdullah Öcalan teslimi malbata esasdaki İdivan Kudüs'ü ve PKK'ya ku ya van kirin mezin kirin xort kirin خوشتن بکن بر پرسیارین کرده دا ما فی خوی روا وکی داگر کبی بپاریزن اگر ام بزانبن و ببینن نپرچبونا سوریا نفسکتنا روجاوای کردستان بله همو سردم PKK'ya جبر کو PKK روجا گرلبا اساد بجید ایوار بون حتی نها her parasına verdi ki o aveti yarın ne kuazın peşkert eser tekrar. Şiber vecika mesela eğer em binerin peşmergeye roş amadenin velat yapıp bakarın parasına insan yapıp bakın ağa kop parayızın li egil diji hatina peşmergeye roş tenha PKK'nin. Şiber vecik gotinin Cemil Bayır گوتنک راست گوتنک دل او چیزی که دخوازن آنی شرطمین فرمو بله مامستا نخواستم في دمي تركي بحثا إيريشا كي نه لسروش أفاي كردستاني دكا چما جميل بايك نها فان ليدوانا ددا قالوا أفجي وكا نها كود بيجا ام آمادنا كو دورك دين رادستي تركيا بكن جبركو ام همود زانن پاكاكل پشتا پايا ديال روش أفاي كردستاني نها پر vekili eşkere zelal idi ve em PKK ne vakar rekesine ki Kurdu Kurdistani bizanibin binasın PKK roja gahati damazrandın Alman ki hedef ve lekija perçi bila ve tekbirina berjavendi angeli Kurda برنا زانه و زانستین گله کرده یک برنا پارتی هیچ و تفکرین گله کرده اگر ام ایرول باکر کردستان بنرن ده باکر کردستان ده بدنگیا ایرو صدام یک جه PKK شبر PKK همه هیچ و قوت تعقد باکر کردستان تکبر نها aynı خبات aynı جاگل روجاوای کردستان تکرن کو شبر کو من جارتی باس کر بو لوزان اکنه فکر دیو لوزان نو د ترکیه دو حال عرض کو هنکی زلتر بکم جاب ویل هنک آخیه شبر و یا اسدما یکم کود PKK هیچ دکن روجاوای کردستان باشوری کردستان قوت دینه problem mesele gengeşi ev kuru başvuru Kurdistan devlet kurdi gab de çekirin o şarkıbuna prijinecik may. بله مامستا جميل بايك سركرده پاكاكي بحثا پيوندين پياده و رژيما سوريا ديكا كود بيجا بلا پياده بري خوابده رژيما سوريا قالوا پيوندين پياده و رژيما سوريا بهفره و چه خدمتا دوزا كردي و قالي كرد لروشافاي كردستاني بكا نها بنا من پر فکری گوت جمیل باید که پر فکری و اشکره دویجی yani dibe em gotini bir baş pemkin dibeji ku em mala asab beşat esad yekin şiber kuvan em fadikin wan emezik kirnen pere mekharna mahmi niştere pe hafız esad ukruvi beşer esad teydan ki bona ge ev
malbatێک nere tu ji destê PKK bi ew ê bike. Ji vê zelaltir û ji vê vekilîtî tu tiştekî tuneyî divê em Kurd êdî nekevin kuncika, êdî çavê xwe negirin, guhê xwe negirin, em bizanin ku mesaja Cemîl Bayik dayê ev mesaj ew ku ev malbat têk nere. Ji ber ku niha tevgerek heye, ez jî nizanim lê di pêşerojê divê tiştekî diyar bibe. Tevgerek heye, ev ê çê bibe ez nizanim lê ihtimalek mezin şerekî heye, ihtimalek mezin tevgerek din çê bibe, lê hemî plan û projeyên PKK خردکردنا داگیرکردنا و تکبرنا باشی کردستان. بله مامستا از وی درست خوازن وی یکی جی ناس بکن PKK و پیاده خدمت رژیم سوریه دکن و دخوازن کو پیوندیان وان را بهز بکه و همان دمیده کو آستانگیان و ریگریه لپیشیا سرکفتن دانستاندن کردی لروشاوای کردستان دیگه خواندن تجربه چیه؟ نه من جارکی دیگه PKK پیاده از ناف نکن، از ناف تنه PKK هدف و آرمان جاوی او جبو تکبرنا تبگر کرد پر فکری و اشکره باکر قداندن روجابای کردستان البر قداندن جبو اب هگر نجی PKK با بهار عربا ده سوریه جتیک شو لیگ نه سوری و رژیم اسد تاریخ هر PKK her hizb kuvvet defa ev kir. Yibona nihayî kar û xebata peyede ku wek migot PKK ew ku yibona Rojavayê Kurdistanê Kurd û mafekî bi dest nexin kar û xebatê dikin. Lewra jî beşî Cemîl Bayik pir eşkereyî vekilî got. Divê em mesajê wan fan bikin, divê em piştgiriya Beşar Esad bikin û em ê nehêlin ew sazûmana wî ew hebûna wan têkar Kurd û pasî digî birab. بله مامستا تبحثا PKK کرکوی مال روشافای کردستان هگر ام بیشن گلک نافهنه لی تو همی گریدان وان PKK و وکو قصدی وکو پیاده وکو تفجرا کردی لپارچه دنیان کردستانی و لروشافای کردستان جی چش واتی خواستن داکو وکو رخصنا PKK ورش نافرن یان جی جده وان کریاران برده و دستوردانی ده پارچه کردستانی ده نکه. لا پروبلما ما یک اوكو ام يعني وقت افتك ادمجيب ام البارتين باكر كردستان روجابا كردستان روشلات كردستان باشور كردستان بروبلم ام بين دنجل يا سركه بروبلم ميه يعني بروبلم باكر كردستان ام بكاربن ريغربن جو PKK كريار خراب نكن لام في ناكن شبركو تبقرا باكر كردستان حموب دست PKK ودولت تکیه تکوناوی پیدنگی پارتینی پیدنگی جیکا خودکرنا وید که پروبلم ما او کدیو ام ایدی جخوا PKK هم خستن خوی به درمانن امشیار بکن چاوه ما همو کریار و پیریار PKK اشکره وزرالی بیش بله فرمو بله به چه رنگی چاوه ورش نابرینیان جی چاوه وره اشکره کرن تاکو اف ریخستن جده وان کریاران برده نهار ریخستن ام حمول باکر کردستان قصه خود بیشیم همو پارتی ریختن امدی بیشیم که PKK جی طرف داگرکرین ترکا حتی دا مزاندن مادم که اوه درکبن قادات درکبن هولاد نویس و تلویزیون همی برنامه خواه لسر بی چیکن داخل خلق مجی بزانبن که راستی PKK اوه خلق نخوندان خلق نزان خلق لبرجوندی خود نرنه خلقی پر خدای PKK زارک خدای PKK مال خدای PKK زوزو نکادرش PKK بردن لیجبونا که ریخستن ما و تفگر ما بیدنگن بریار و کریار PKK خراب خلقی اشکره ناکن افریقا دیزانی که PKK هر گزار خورتد دبو ایدی کسی گزاری ناکن بله گلک سپاس جبون ویسکار و سیاست مدار بوبی اثر دمیوانیم بی لسر شروعین سپاس